بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين آمنا بالله وصدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عظيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صديقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Draga braćo i sestre, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, evo večerašnjim predavanjem otvaramo naš novi ciklus predavanja u ovoj novoj akademskoj 2013-2014. godini. Naš večerašnji gost predavač je nama uvijek dobro došao i uvijek drag, odnosno naš džemat vrlo poznat i uvijek dobrodošao. Njegovo ime je Hafiz Husein Efendija Čajlaković. Da ja ne bi dalje duljio, ja ću riječ prepustiti Hafizu, s tim da će on sklopu svog predavanja promovisati svoju novu knjigu Insan u Kur'anu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وبعد كلمات الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم. Kaže Resul alejhi selam: "Men bada bil kalam qabla as-salam fala tujibu." Ko vam započne govor bez salama, nemojte mu odgovarati. I da oni prođu ovi što dolaze ovdje vam u ovaj čošak, da im napravite prolaz, da se vi ne bi stalno pomicali. Ovdje malo više ima ruhanijeta nek dole u sali, ali eto sve ima svoje pluseve i minuse. Evo baš večeras da otpočnemo sa mojim govorom, vaš ovaj ciklus druženja i predavanja. I drago mi je, ovdje kažem u ovom mesdžidu, ono kad se sjedne na koljene ili ovako turski, kako mi kažemo, drugačiji osjećaj nego dole u sali, na stolicama. Sve ima svoje, kao što i mekteb, nije isto što i vjeronauka u školi. U mekteb curice dolaze zavijene sa sufarama, sa Kur'anima, i mekteb ima svoj ambijent i svoj ruhanijet, kao i škola, ali to je slično, nije ni nauka. Tako da je ovo večeras ovdje, što su vam možda dole ne zabranili, nego što ne možete, ima ovo svoje pluseve, da budem ovako zbog interakcije. Skoro sam bio prije 2 noći u Kladnju, pa u sali, Domu kulture, i sad sam ja 10 metara odmaknut od njih, ona svjetla, ja isto da sam sam sa sobom pričao. Nemam povratne informacije, ovako smo tu bliži, kad se gledamo, evo sad već pokušavaju da dokažu kako bi se moglo možda komunicirati bez mobitela, onako mislima.
A naš poslanik je to već imao i danas možda neki ljudi imaju tu mogućnost, ali to su čudne, nećemo o tome govoriti. Zna se da je Muhammed a.s. mogu i bez motela kao i Hazret Omer što je komunicirao sa svojim vojskovođom i kad mu je Hubejb a.s. nazvao selam, on mu je uzvratio selam kad su ga htjeli pogubiti. Znate taj slučaj kako mu je uzvratio na selam. Njemu je pred smrt jedina još bila opcija da kaže nisam poselamio svog poslanika. Trebaju ga obisiti zbog vjere i on naziva selam svom poslaniku, a poslanik u Medini ustaje i kaže alejkum selam i Hubejbe. Jer kaže vaš brat je sad evo šehid, ali me je poselamio i on mu odvraća na selam. To neka kvantna fizika sad tumači, eto naš poslanik je tako rekao i ja vjerujem svom poslaniku da je on nas sve vidio u svojoj sobi, u pijesku. Oslikan vas umeti zadnji koji će ući u džennet. Znači u svojim očima, bez ovih kamera, bez ove digitalne tehnike, Muhammed a.s. sve nas vidio. Kako je vidio, zato je on neprevaziđen uzor, zato s ponosom njega slijedimo i ono što on kazao nemoj ni provjeravati, on se slijedi bez provjeravanja, bez dodavanja i oduzimanja, ne treba ništa pejgamber ni dodati ni oduzeti. Pa i večera sam mislio da je bila hidžra, skoro pričali su hidžri i nešto ćemo ašuri, nekoliko poruka za nas, za mene i za vas, posebno za vas mlađe, da kažemo što bi nama koristilo kroz život o porukama, nekoliko poruka hidžri i 2 poruke ove jaumi ašure, šta je se desilo. I eto na kraju vidimo da ste zabilježili, nekom sam knjižicu napisao za običan nabav, za odmor, za razonodu. A to moramo na kraju 1-2-3 minute progovoriti. Prođite evo gore, ne bojte se, što ste bliže, hođe, bliže ste dženeta. Ko voli u lemu, kaže poslanik, mene voli. Znači, nemojte se sučavati biti sa učenim ljudima. Ja. Meni su tako na Bajram, pa mi se jedan smio godinu dana, jedno 5 puta, hajde pomakne, nema skup više pomakne, nema dalje. Rekao, ako bude više pomakne, kako ću izaći džamije, kako ću vjerat s Bajram. Drago mi je da vas ima, voliko, alhamdulillah, kad vi hoćete doći, ovo je dokaz slobode i stida, a stid je dokaz da ima slobodna volja. Jer da nema slobodne volje ne bi nas bilo stid. Što se stidiš, znači moraš i drugačiju ratu ako radiš kontra. Znači stid je dokaz tog našeg morala, a i vaše slobode da vi hoćete doći u ovakvom demokratskom sistemu življenja, deđalovi navigacije, kad je sve omogućeno da što budeš veća izvrata. Posebno sad na Facebooku da odišćiliš do bola šta želiš da napišeš. Ne moraš se stiditi, sam si, ti imaš samo meleke koji bilježe, ali eto ne vidiš pa moraš pisati šta hoćeš. I vidiš, ne trebaš zamišljati kako druga opcija izgleda. Evo da kažemo o hidžri, opet se vraćamo na temu, ali bolje ovako je da pričamo spontano nego skontano, jer život ide spontano s Božije strane. Mi ko nešto kontamo, ali ne bude kako mi kontamo. To se mi više puta osvjedočimo da je sudbina zabilježena, samo je ne znamo. I dobro je da je ne znamo. Kad bi se sudbina otkrila, niko ništa ne bi radio. Sve bi zapravo. I kad bi ljudi vidjeli ahiret, niko ne bi više želio živjeti. To je 100% tako. I zato je vjera da vjeruješ ono što ne vidiš. To jeste, gdje razum staje, vjera nastaje. Znači, dok te vodi razum, onda vjera te vodi dalje gdje ne može razum. Znači, kad bi to bilo otkriveno, onda bi život više ne bio ovaki kaki jest. Pa zato nam se Allah objavio govorom, ne slikom, da vjerujemo. Jer je Musa htio da vidi Boga. Baš anzur i lejk. Da ga ovako nazare očima vidi, ne besarom, unutrašnjim vidom, nego očima da ga vidi. Pa nije da mogu vidjeti. Pa je vidio brdo kako je se zdrobilo, kako ga je nestalo i on je svijestio. Onda je rekao ja sam pravi vjernik. Ali to je ta naša insanska priroda tako da nešto traži, da nešto ajnuli, jakinu, očima vidi kao što Ibrahim, ali selam volio da vidi kako Bog proživljava mrtve. Pa mu Allah kaže, zar ti to ne vjeriš, ka ne, da mi se srce smiri. Hidžra, vraćam se opet na hidžru, svi smo mi muhađeri ovdje, svi smo u prolazu, u tranzitu koji se zove Dunjaluk, pa smo svi muhađeri kao što Lut a.s. rekao, vakale ini muhađerun ila rabi, ja sam muhađer svome gospodaru. Mi idemo mimo svoje volje, vraćamo se Allahu dželešanu, htjeli ili ne htjeli. I mnogo toga dosta se dešava bez utjecaja ikakve naše volje. Ovo što smo mi ovdje jeste samo da spoznamo ko nam je gospodar, što smo ovdje.
To nam je smisao ovog života, a i životinje žive po božanskom projektu kako živi. I život se odvija, svemirski procesi dešavaju se do određenog roka, ila eđeli musema, sve do određenog roka. I vi ste sad mladi, ko doživi ostari i na kraju, ako ništa kaže, ostari i nako umri. Znači, započeti nešto treba uvijek imati na umu kraj. Znači, ovaj dunjalk je takav. Znači, da će proći ovaj tranzit ili ova hidžra naša. Pa eto, sam problem u kojem pravcu i krećemo. Da li imamo dobru navigaciju? Pa kaže jedna izreka, ko uđe u pogrešan voz, sve će mu stanice biti pogrešne. Jer je ušao u pogrešan. I sad ćeš ti kazati, ja sam pametan, ja studiram, ali ideš vam pogrešnom pravcu. Džaba ti pamet kad ode kud ne treba. Ušao si pogrešan avion. Džaba ti pamet. Znači, džaba nam ispravan život ako nas vodi pogrešnom pravcu ili ako ide pogrešnom pravcu. Zato su džamije, naši orijentiri, Kur'an je naš vođa, huda, uputa, rahmet, milost, da se ne patiš, da ideš, pa neki griješiš, neki ti u vozu griješiš kojim ideš, ali važno da ideš kud treba. Ti znaš ko si krenuo, pa normalno da ćemo griješiti, ali ćeš se pokajati, ali ideš pravo. Znači ti si u vezi s Bogom, klanjaš, znaš za Allaha, pa svi smo mi griješnici, Adem je pogriješio. Pa je se pokaju, nismo mi bolji od Adema, alaih salama. Znači, ljudski je griješiti, ali tu smo da se korigujemo, da dođemo ovako, da imamo vezu s Bogom, bez obzira na ovo sad, na ove izazove koje nam nudi šeitan. Nikada nije bilo lakše ih pogriješiti. Lakše se pokvariti nego danas. Sam u svojoj sobi kad nemaš nikoga, osim melika, šeitan i tako dalje, ono fizički kad si sam. Deđal je omogućio tako da, ali eto, alhamdulillah, i ko hoće može da se iskoristi, da bude i pozitivno. Pa eto, da vas Allah nagradi što ste došli ovdje, da vas održi u ovom vozu koji se zove džamija, oni su naši simboli, identiteti, po tome se mi prepoznajemo, i da idemo onako kako nam je Allah programirao, kao što je Pejgamber pokazao 2 puta, jedna je hidžra, fizički put iz Mekke u Medinu, fizički put, a drugi je put, duševni put, kako bi rekli, fizički, duhovni, a to je mirađ. Na mirađu, ko je bio navigator Muhammed a.s. Kome je bio pokazatelj puta, navigacija? Ko? Džibril melek, jeste. A kome je bio navigator od Mekke do Medine? Bio mu je mušrik, beduin, pustinjak, ali šta je on znao? Znao put, upravo to. Šta nas poslanik uči kroz ova 2 pravca kretanja? Kroz duhovni i kroz ovaj fizički, kroz zemaljski put. Uči nas da kroz ovaj zemaljski put tražimo stručne ljude. Nek nas vodi, nek nam pokazuje znanje vama, neki nevjernik. Nauči od nevjernika korisno znanje. Stvari mi svo prirodno znanje učimo od nevjernika, tako? Ne imamo smanjeni točka, nisu izmisleni, bicikla, ništa. Mi vida učimo prirodne znanosti, pa čak i ove duhovne, evo sad kvantna fizika pokušava da objasni da postoji duša. On to sad hoće eksperimentom da dokažu da ima duša, da ima život posle smrti. Da pokušaju da komunicira bez mobitela, što je već poslanik radio, i ashabi. Ali to radi nevjernici, oni koji negiraju Boga, ali će mnogi priznati Boga. U stvari, niko s ovog svijeta ne ode klasično kao nevjernik. Znate što? Niko ne umri kao nevjernik. Svi umiru ljudi kao vjernici, sam tada ne pomaže. Jer i faraon je kao najveći, kao simbol sile, malo ćemo o njemu progovoriti, umro, šta je rekao? Ja vjerujem u Musovog Boga. Ja priznao Boga kad je umiru. Znači, svi ljudi kad umiru priznaju Boga. Najveći stilnici, nevjernici kao Nazrael dođe tada prizna, jer mora, tiju nek tiju. Pa je tako vrlo važno iz ove hidžrije da naučimo da nam na ovom dunjaluku znanje koje je stručan, nek on vozi. Nemoj da me pobožan vozi. Sglazat ćemo, nemoj da me on na zapad vozi, kao ja sam pobožan, da ti klanjaj i da ti zikira. Nemoj me ti vozat, nemoj me ti kompjuter popravljati kad nemaš pojma. Ti drži svoj pobožnost. Jedna žena meni sam prodavala, pa plaće ko da ona, neka vjernica, rekao da si evlija, bo ona nemoj mi tuđi stan prodavati. Tuđi stan hoće prodati. A ona priča kako je pobožna. Ona plaće, nemoj mi to pustiti, rekao pobožnost, nabaš kad imam, kad je u pitanju biznis, nemoj mi tu pobožnost. Ni emocija. Kako se fakturiše to. Pa eto, to je jedna od poruka hidžre, jeste nek kroz šemaljski put života vode stručni ljudi koji razumiju, koji znaju. A ovaj duhovni put je, Allah pokazuje preko Džibrila meleka, a svi mi imamo svoj mirađ, svoje uzdizanje kao što je poslanik imao. Evo, včera smo slušali, Jalašar šta je učio, ali nije ovo vame, mislio sam na ovo drugo, da namaz odvraća od nevaljalog i što je loše, fahšava, munker,
Tako da mi svaki put kad postanemo s Bogom imamo neki svoj mir, sad zavisi dokle ko dođe. A ovaj zemaljski, evo, trebali bi imati ispravne vođe. Dalje, poruka hidžre što bi trebali naučiti jeste da za sve imamo pripremu. Evo, imaju prijemni ispiti za neke fakultete, imaju pripreme za namaz, priprema za Ramazan, za hadž se ljudi pripremaju. Tako da bilo šta kad hoćemo i kad se neko hoće udati o ženiti, da priprema se. Jasno, ne možeš se onako iza trke, neko se iza trke može ali zavisno od pripreme zavisi kakav će biti kraj i tako dalje. Pa je li selam šta je uradio, je li ošao na pamet u Medinu? Znači pripremio terin, imao 2-3 sastanka sa ljudima iz Jesriba, dogovorio po poslu svoje ljude tamo da pripremi terin, da nauče ljude islamu, da ne ide onako na pamet. Kao neko kad kaže, evo sad završio fakultet, misli da je opametio, idem ja nešto biznisa da pokrene, pa propani skroz, još kad uzajmi, pa ne mere ni vrat pare što je uzajmio. Znači mora se, kako bi rekao Šejh Sadi, prvo vidjeti izlaz, pa onda uđe. Prvo vidjeti kako ćeš izaći, nemoj na pamet ulaziti. Mnogi se tako zalete, znaš, posebno sad ovo, gdje posao naći? Mi upisimo fakultete otprilike, kontamo kakav bi posao bio. A iako je profesija određena, evo, bez obzira šta vi studirate, već je profesija određena. Allah nam propisao 4 stvari, koje? Na faku, znači baš koliko ćeš pojesti. Ne vezeš što ti misliš da kad imamo više para, da bi više jeo. Ja sad recimo imam masnoću, imam onako problema zdravstveni, meni je oči na baklavu ispašina, kajma, ali ne smijem. Ne smijem bilo šta. Imam para, ali ne smijem. Tako da i vi sutra. Znači na faka, šta je dalje određeno? Profesija. Allah već odredio u majčinu utrobi šta će ko raditi. Ne možeš ti biti pjevač ako nije Allah dao. Ko onaj kad je učio pored prozora Kur'an, pa ni na što nije bilo. Kad naišao jedan vjernik, alim zapravo, kaže, ljudino, kolika ti je plaća što učiš Kur'an? Kaže, me Boga učim, devo me Boga šuti. Da Bog sačuva, razi isto kad neko ezan uči, razgoni ljude. Ne zna, ne mere bolji, ali nije on šlifovan za to. Ne može svak biti ni lopov kapion. Ne može. I sad nekom reći, hajde, ajmo krac, ne mere svak biti ni zinalčar. Ili majstor, bilo šta, znači profesija određena, šta još, dužina života, rođenje i smrt i sretan ili nesretan. Neko se baksuz rodi, tako, rodi se baksuz i džaba je. Ali sve ima svoj svrh. Pa znači, jedna od još poruka hidžre jeste da ne idemo ništa naradimo na pamet. Muhammed a.s. nije otišao na pamet, nego mu je po Božijem na emeru. Znači, da u životu, evo, bilo šta da kreneš, recimo, da ja sad knjigu napisao, mogu svi pisati danas knjiga. Kome ćeš je prodati? Valja zna prodat knjigu. Valja ima tržište, jeste razumili? Znači, možeš ti napisati, sad ima knjiga, moraš i prebacati interneta, nema šta, ali važno je kako ćeš to realizovati. Tako da naučite i to sutra kad završite fakultet oko posla, da vidiš, a nemoj kupovati kokoš ako ne znam kome ćeš jaja prodavati, da znaš, mušterije. Dalje, od poruka hidžre jeste to povjerenje naših poslanika, uči nas da ne treba biti izdajnik, nego on je zadnji ostao. Zadnji ostao kad su svi ashabi otišli ko je htio. I ostao je sa svojim prijateljima Ebu Bekrom da čini hidžru. Znači ne valja putovati sam, nemojte sami putovati, ali ju je ostavio kao žrtvu da im vrati kapital, svoje zlato su kod njega čuvali. Znači, Alija se kao mladić žrtvuje za svog poslanika. Eto, vidite, on je mlad. Mlad je bio, znate li bio učio je se kući sastavili 3 godine tajno kad su širili tek islam, kad je tek objava. Erkamov kući. Znate li koliko godina imao taj Erkam? Imao 14 godina. Je bio mlađi od vas mnogo. I znate da je njemu, znači, Muhammed a.s. povjerio tu tajnu, da je se 3 godine tajno kod njega sastavili. Da ne kažete, pa to mi smo još naivni, luckasti, mladi, eto vidite koliko je godina. Zaid ibn Sabit je bio pisar Božje objave. Pa je naučio u 12-13 godini hebrejski jezik, bio kao neki ambasador Muhammed a.s. Tako mlad prevodio Muhammed a.s. kad dođe delegacija neka. Znači, nije važno koliko imaš godina. Pa eto je Hazret Alija se tako mlad žrtvovao da ostane da im vrati povjerene stvari. Znači, protiv koga su se mušnici borili? Da li protiv Islama ili protiv Muhameda? Ako su mu vjerovali, toliko da su mu zlato kod njega ostavljali. Znači, nisu nimalo sumljali da je on nepošten, jel da je? A šta im je smetalo? Je li im smetalo Muhammed ili la ilaha illallah? Šta im je smetalo?
La ilaha illallah smetalo. Jer im je la ilaha illallah rušilo sve njihove sisteme u svijetu života. Jer la ilaha illallah mijenja sve iz korijena. Zato što la ilaha illallah, znate što znači la ilaha illallah? Znate? Hajde, ko će im kazati? Nema božanstva osim Allaha. Znate što znači ovo la? La je negacija. Da prvo negiraš. Jer je ovo vrlo važno što se tako govori. Nije rečeno, znaš kad bi ti rekao djevojci, evo sad recimo djevojci, recimo samo tebe imam ili volim te. Znači kad rekneš volim tebe, a možeš još jednu, voli ti treću, možeš se zaljubiti 10 minuta. Ali kad će se ona biti ubeđena da je ona jedna jedina? Kada? Kad rekneš, nema druge osim tebe. Onda ona cvati od dragosti, samo je ona. Nema drugi, jeste razumili? To je, sad ovo kad tumačite la ilaha illallah, znači sad ovdje nema ništa. Nema ni djevojke, ni oca, ni materi, nema ništa, samo ima Allah. Se sad razumili koja je snaga? La ilaha illallah. To la ilaha illallah nije mušicima godinu. Oni su se borili protiv la ilaha illallah. I veli kad Muhameda ubiju, reći će problem. Htili su ga ubiti, ali nisu mogli. Jer je on učio ono veđalna min bejne. Učite i vi kad se na ispitu ili negdje u problemu. Znate to iz Jasina, što je to ajet, kad naučite na engleskom svašta na kompjuteru, naučite i veđalna. Jedan ajet. Min bejne ejdihim saddama min halfim. Učio je, nisu ga vidjeli. On je prošao protiv njih, projed njih, a nisu ga vidjeli. Još i prašinom ako posao. Neće ni danas vidjeti. Isti je Bog koji je tada pomogao Muhammedu sallam, isti je danas Allah. Razumijete? Znači, jedan terekejf, učite jedan terekejf na ispitu, pa ćete vidjeti kako profesor reaguje. Učite jedan terekejf. Jer to neka nastavna fizika objašnjava šta onaj zada iz tebe, šta on remeti u zraku i na profesora kako utiče. Jer to je moć Kur'ana. Kad ima pogled samo moć, što ne bi imao govor. Jer ti kad kažeš čovjeku nešto uvredljivo, on se zacrveni, se ga udario. Šta riječ radi o tebe? Kakva riječ ima moć? Vidite da ima moć, da ima svoj ruh. Pa kad pogled ima svoj znak, recimo ima tamo u Damasku jedan alim koji 15 minuta sam džematil gleda i rasplaće svu džami i sebi ni vjernici. Bolje je da te vjernik, onako sam dobar vjernik, otište negdje nekome koga mislite da je dobar, koga osjetite da je vjernik. Dođite sam da vas pogleda, ne moramo ništa kazati, jer će vas on svojim pogledom liječiti. Zato što je njegov pogled liječi, kao što vas mora i ružan pogled ubiti. Ima ljudi toliko urokljivi očiju da te mora oboriti s nogu. Pa imaš ti djevojka koja samo sebe urekne, ugledaju se. Urekne se, gleda toliko zadivna sobom i urekne se. Jer ono tamo je ono nije ona. Mora biti šeitan. Samo sebi dohaka. Kaže, vječni su zaljubljenici, oni koji su u sebe zaljubljeni, koji su vječno zaljubljeni. Da se vratimo, znači, postaje zadnji, uči suru Jasin i odlazi. U pećini Sevr, je tako, tu se sklonili. Šta je Allah rekao tada, objavio? La tahzan inna Allaha ma'ana. Nebo, ne žalosti, sad smo pričali s jednim babom, ne žalostite se, Allah je s nama. Nije rekao, ne bojte se. Mi bi se pripali, sad će nas ubiti. Nije Allah rekao Muhammedu i Ebu Bekru, ne bojte se, nego ne žalostite se. A što znači ne žalosti se? Znači, nemoj se žalostiti to što ideš iz Mekke, to što ideš u Medinu, uradio si sve što je do tebe, Bog ti je naredio, ošli su svi ashabi, ostavio se Aliju da čuva, da im vrati njihove manete, zadnji si ostao, nisi kukavički pobjegao. Znači, ti si uradio što je do tebe. Kad ti sve uradiš, kad ti pripremiš se za ispit, i još pročiš lentere kefe, ti si uradio što je do tebe, ali ne možeš lentere kefe ako nisi ništa pročito. Jeste razumili znači, uradi ono što je do tebe i onda se osloni na Allaha. Ono što te Bog duži, ono što je tvoja obaveza. Najveći je problem kad se mi pravdamo, a lažimo. Nismo radili ono što smo mogli, ono što je bilo do nas. To je problem. Mene toga strada, me Bog ne kazni, možda ne radim svoj posao, ono što je do mene. Neće ja biti pitan u kojoj državi živim, kakvo je globalno stanje u svijetu. Biću pitan za onim što me Bog zaduži. Znači imam ženu, djecu, džemat. Jer me razumijete? Znači biću pitan za to šta mi je Bog povjerio. Kao kad tebi neko rekne, evo ti devo čuvaj. Evo ti auto, evo ti pare, evo ti zemlja, gdje radi, gdje obrći. Znači to je samo emanet. Pa je vrlo važno da ste svjesni tog emaneta koji vam se pruža od vaših roditelja, te usluge koje primate. Da li ćete biti svjesni toga da to vratite, da to na neki način priznate. Ne da se odužite, nego samo da to cijenite. Što i ovo da se zahvalim Bogu što ovako možete ovdje doći, vidite kako sad, za razliku od komunizma i kako je nekad bilo teško biti musliman, evo kako je sad lako.
Nema slobodnije zemlje od Bosne i Hercegovine. Baš ono, rahata se. Dalje, da vam ne bi sa hidžrom puno još duljio, u Medini, alejhi selam je stvorio prvu islamsku zajednicu, ummet, i prvu džamiju. A džamija je, znači, upravo to naše prepoznavanje. Kao što neko napravi kafanu, gdje će se ljudi okupljati, mjesnu zajednicu, Muhammed alejhi selam napravi džamije. Džamija znači nešto što skuplja, što objedinjuje. To je bio univerzitet, to je bila kasarna, to je bilo sve za vrijeme Muhammeda alejhi selama. Džamija je bila sve. I danas je i treba da bude. Namaz ili džamija, to je ono, bez čega ne možemo kazati kako da dokažemo praktično da smo muslimani, jer je poslanik rekao, koga vidite da ide u džamiju, potvrdite da je musliman. Bez obzira koliko vi sad bili, ne daj Bože, zinalučari, alkoholičari, lopovi, ako budete držali se džamije, jedan je krao i dolazi u džamiju, pa kaže, ja Rasulom krade, kad ne krade, prije će se proći kad bude dolazi u džamiju. Šta ako god trebaš u džamiju, će ide krast i još ne ide u džamiju. Ona je neka, ali moguće, znači da se prije popravi. Tako da ipak da džamija ima neku vezu odmora, kao što se ovi odmaraju, ko zna gdje, pa se umore, previše se umori od života, kaže umoran je od života i onda posegne i za mnogim drugim grijesima, pa mu dosade i ti grijesi i onda mora otići negdje, jer ta inercija goni, da li da drogu uzme, da li da se ubije, ko zna šta. Evo jedan mladić priča kako ga je Allah pomenuo, ono baš uživali, ono kako bi sad, kad bi pitao jednog momka, kao i ti život želiš, on bi rekao da sad imam auto, da svaku noć idem sa curama po kafićima, ono, da zinaluči, da se opija, da uživa. To bi bio jedan nekakav ludi, idealni život jednog momka bez vjeri. Jeste razumeli šta bi želio? Da bude u društvu ženskih osoba, pića, provoda. I tako su tu jedan krug bio, možda ste na YouTube čitali, negdje on otišao nešto da kupi, čekali su ga kad su pošli ga tražiti, već auto je bilo udareno, štale je bilo zapaljeno i on je već gorio, umiru. I zadnje su mu riječi bile tog momka iz tog društva, takvog sprovođenja, bilo je, skonto je, vada da mu je kraj. Nisu mogli spasti, nego je samo zadnje izgovorio šta ću Bogu reći za svoj život. Umire bez namaza, sa zinalkom, sa alkoholom i skonto je, Allah zna šta će biti sa njim, ali onda ovaj skonto, evo meni Bog daje još prilike, evo ja nisam poginuo. Da ne bi ja u takvom stanju umru. Znači, upravo je problem, ko ti garantije dok zinalučiš da nećeš dobiti infarkt ili moždani ili nešto. Dok si džunup, da umreš, da pogineš džunup, nečist, već me razumili? Nisi siguran da ti, jedan je neki pogled uputio kako ne treba i ovaj me alim rekao, Bog će te kazniti za taj pogled kad tad. I kaže, nakon 20 godina bio i hafiz, kaže, zaboravio vas Kur'an. Nakon 20 godina, kažem, bio zbog jednog pogleda. Znači, ne samo dodira, to je, govorim ono, ne da pripadam. Allah zna koga će opomenuti, nekom se smiluje, pa dođe tobe. Mnogi, evo, sad kad smo jednom hađijski dobu ovdje, faza C, kako se zove, ne znam, tamo negdje, kaže, mene je Bog opomenuo, pa ja sad redovno uklanjam. A nije mi rekao šta, ali uglavnom svak ima svoje opomene. Šta je kome je Allah dao, kome je se Bog smilovao, pa da je progledao, ne samo ovim očima, ovo je aparat duše, ovo oko. Imaju u duša svoje oko, svoje gledanje.